My apologies. I-iPhone lelanga khanyana akuzwanani, so ama-temperatures were too high. Agcina yenza ukuthi isikhathi. Okay, so back to our topic. And lapha nxa ungangenisa iminwe le engu-2 and nxa uyigobisa so uzeza ukuthi kule nto engani yi-sponge. Yes, kule video ngayiposta yayithi inyama ethi rum. Nxa uthi so kule nyama ethi rum ngaphezulu lapha. So inyama leyana nje yiyo i-G-spot yangikhona. Urum lwana. And yikho bengithi mina akufuni ukuthi umuntu abe lensipho. Cause uzadinga ukuthi ube ngani unjani ungani uyanwaya. Yabona nxa ukhombela umuntu so then usumbiza so ukubiza lokhana yikho ozakwenza and kumele ukwenze for isikhathi eside. And but before that, make sure ukuthi umuntu wakho umromance enough, marinate enough ukuthi akwanise ukuthi anjani aze afuna ukuthi asquat. Ngeke uphonga ukuthi wena ufike nje dry, ufike uphonga ukuthi nje ube ngani uyamnukisa then uzo expect ukuthi uza squat. Hayi, ngeke asquat. Into omele uyenze, make sure ukuthi umromance enough. Like even nxa ukwenza ukuthi uthathe 10 minutes and do that as long umromance enough. Hayi lapho ke number 1 yakutshela yonke into iyahamba kahle. And kuma romance yakhona lapha into omele uyenza and anti ngathi ngitshela ukuthi insito zami ngiyabhala phansi. Into omele uyenze wena lapha ngesikhathi umromance yes, ngesikhathi into omele uyenze ngesikhathi umromance idlalisa clitoris, ibhinzi sikhulume ngesintu, ibhinzi idlalisa ibhinzi yakhe. And kulabanye abantu abangakwazi ukuthi ibhinzi idlaliswa njani. Ibhinzi uyidlalisa gently. Yabona into lena uyithanda kakhulu lena oyiphatha ngesineke. Into lena oyithanda ukuthi uyayifukamela, awufuni ukuthi ithintwe yilutho. Nxa udlalisa iclit yenza ngathiwa ulento yakho nje fragile ukuthi noma ingathi nje kancane yakhithika. Iba gently. Iclit ayifuni umuntu owenza nto ubuhlikihla ilihlo elingenwe yisigodo into ezinjalo cause into yobenza violently cause ke ngani uyethukile. And iclit ifuna gently. Yazi ukuthi even ubamba umzimba womuntu awumelanga ungangabele. Hayi, be gently, soft, smooth. Ungabona umenza njalo and uzabona ukuthi umuntu khona uyathamba. Akabi lokuba umzimba wakhe ustiff. Ungathi ubona uheva lo muntu and ubona umuntu umzimba wakhe ustiff ukuthi hayi awuzange wafika lapho kumele ufike khona wena. Into nje kumele uyenze, make sure ukuthi uyambamba kahle kuma ku-clit lapha kubhinzi lapha uyiromance kamnandi ubuye entanyeni lapha ku-sensitive konke la. Vele singathi iface yonke nje kusukela kuma boobs usiza phezulu ngaphandle ku-sensitive kwenye indlela ukuthi nxa umthinta nje kahle kamnandi la uhamba kahle ngaye nje uyayazi la indlela abethanda ukuyenzwa ngayo. Umchaye khona lapha entanyeni la, ubuye emehlweni ukuthi nqwabu emakhaleni la, konke ezindlebeni lapha. Endlebeni ungachiya amathe afunakala nje, amathe ayi-10 off bakithi. Even nxa umkhisa emlonyeni anti lokumkhisa nje emlonyeni ungamgcwalisa amathe wandenza lifo lingangithanda kahle ne wandenza lifo ukukhiswa njani not into lezi zamathe lezo ukuthi umuntu ebesesenganthiwa uvela bhukutshe esizibeni samathe. Hayi, akungabi njalo. So make sure ukuthi udlala kamnandi ngeclit yakhe. Make sure ukuthi uyamarinate ngapha from udlalela ngama boobs akhe before
ufuna ukuthi uzame ukuyamlokhuzisa, ukuyamskwetisa. So ngicela li-try i-method yona le and keep me updated ukuthi kuhambe njani, because I would really love to know ukuthi i-technique yona isebenzile noma cha, so that I can be more encouraged bakithi. Siyayidinga encouragement yenu. Siyayidinga encouragement yenu, but anyway, i-second part ka-first part. U-first part uqumeke not ngenxa ukuthi bengithanda, uqumeke ngenxa ukuthi ifoni yami isi-overheater and ngavika pha futhi ukuthi ngiqale kutsha. So this is what we have for today. Please don't forget to subscribe, like, comment and share. Please share with your friends, share with family, share with umuntu owaziyo ukuthi but this one is struggling. As I said, akula muntu oyintshantshu ongumpetha when it comes to ecansini. Sonke siyafunda, like ufunda kupheli bakithi, noma kungaphi noma njani, and into nje khona ukuthi ukufunda akupheli. Kubona lama university engavalwa ngenxa yokuthini ukufunda akupheli. So let's keep on funding, and please libuye lama lokhuzenini alisebenzelayo, lama methods enu alisebenzelayo, because lami lawami angisebenzelayo. Mina ubhebhe yakwanisa ukungiskwethisa, so I do not have a problem with squirting. Nxa kuyukuthi ungumfazi ufisa ukuskwetha, uzobukela ivideo le, uzama ukuthi li-implement lo baba wasekhaya, libona ukuthi isebenza njani. Don't forget to subscribe. Love you. Thank you very much for taking your time to be here ku channel yami. I really appreciate. Lingakhokudinwa la kusasa.